Pemirsa ring tengahing pandemi COVID-19 mekatah produk saking usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ring Bali kantun keterima pasar domestik wiedin ekspor. Antu punika UMKM ring Bali keaptiang startup produktif ring tengahing pandemi COVID-19 puniki antuk nincapang inovasi miwah kreatif. Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho nguningayang paiketan nyane pacang wantu UMKM ring widang pemasaran produk antuk offline miwah virtual mawinan kaaptiang Presiden Mayus Becik ring perekonomian Bali. UMKM Bali kantun Presiden Limbak kabuktiang antuk pameran karya kreatif Indonesia KKI kali-kali-dase seri kalih UMKM binaan miwah mitra KPW Bank Indonesia BI Bali Jaya pina ke UMKM antuk penjualan pinih ageng ring nasional. KKI kemargiang antuk tetujuan sosialisasi miwah publikasi majeng krama indik peran BI sejeroning panglimbakan UMKM. Satios punika tetujuanipun wantah nyimbarang akses pasar domestik wiedin ekspor antuk nyinayang produk UMKM berbasis kain tradisional miwah kerajinan majeng calon pembeli marketplace. KKI menados katalisator majeng pelaku usaha industri kreatif sejeroning nincapang kualitas produk nganutin tren pasar. BI ring tengahing pandemi COVID-19 puniki kantun tetap ngemargiang pendampingan miwah ngician fasilitas majeng UMKM mangden terus ngelimbak saking yuskaon pandemi COVID-19. Keaptiang parindikan inucap Presiden Limbakang Ekonomi Bali mawinan Presiden Ripte Bali Sani Sukerta lan Jagadite. Swardika Bisnis Bali nguningayang.